something kasuan dia so itu lawan bone energy kan itu kalau bone energy kan itu bone itu kali dia akan menjadi S character increase one S character increase atau namanya akan electronegativity satu itu ya one S character atau namanya kalian 1 by volume itu inverse ni betul terus S character asal namanya kalian volume itu yang terlihat terus one S character asal namanya S character namanya bond strength bond strength asal gitu sama bond strength ini bond energy tersebut macam terus percentage of S character tapi boleh seperti S character asal namanya kalian electronegativity sama bond strength ko sama base bond itu atau itu dia tu single bond ka ase berang acak lo berdi kan itu data double bond ni akan boy de mga di ai tu acak tu wa icia de har sa ki na double bond tu triple bond tu boy ko tro base upon energy tu berbe tu ma icia breaking ka always come to no ki kan itu ka hybridization S character atau kan Kali kan hybridization na tuwing bonding so so kan lang dat kay ito kasi ito pero so molecular formula structure formula bond line notation so ini adalah which does representation molecular representation itu dominate next slide which does here अभी तक इन यदि लगता है 3D representation की तो कर switch it 3D dimension की तो कर जाना chemical formula ilanga implement in ang lautro to switch ka switch molecules having the same molecular formula in anga but having different structure arrangement kanti kadro so tin le chuanin molecular formula in ang vexi arrangement in ang law ang chi kha isomerism kan tia dro ani chon ani molecular formula kan ti le structural formula he tak nan ta ni che theng anh na CH2 OH he ka le ta dro khi tia ka zia khian a molecular formula ni ya structural formula molecular formula khalta dro a molecular formula dik tak chu thia kal jam ta ni a molecular formula dik tak pura ni chuang lo ta carbon sa ka nei C3 hydrogen sa ka nei pathum ka ni pa par sa ni dia ka sia ka he to functional group ni ba ni hydrogen ka da te la ba em mo into chuan in ta te thei thau ko kha ka ma de kha molecular formula kan ti chu kan formula a element omza kan se te ka carbon hydrogen variant oxygen pakhat kan ta dro ki molecular formula ti ta ni ani chuan engi structure formula kan ti chu structure formula tu in thiam dan in thiam ve chin ni che ti ha ne ai thiam dan ka ka man ta lo ti gan apo song song ka ti lang ne ka ni ro ni he structure formula kan ti chu ni ka la kan la ka chu ti ha ne tiang ki molecular formula dia he
อย่างนี้ structural formula อันนั้นส่วนให้คุย molecular formula พุ่งเข้าว่าอ๋อก็คือจะตรวจ structural เหตุว่า all the bonds ส่งค่ะอัน represent ก็ต้องอ๋อ molecular formula structural formula อันนี้ที่ส่วนนี้ที่ข้านี่ยาวเลยจุดที่ตาเดี๋ยวปฏิจูเนี่ย bond line notation กันทีเดียว bond line notation กันทีเดียวเนี่ยตา bond line notation อ่ะส่วน carbon เนี่ย hydrogen เสียบหลังเมียหรือว่าโม่เสียบหลังเมียหรือว่า line ฟังเรียกว่าโม่ line ฟังเรียกว่าตัว molecule กัน represent ตามขนาดนี้